Presude koje se donose u Hagu su dobre i one su ispravne i one su temeljene na osnovu dokaza koji su prikupljeni s terena, na osnovu jednih strašnih zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini od strane i Srbije i Hrvatske. Jedan rat koji je nedavno bio, kažem nedavno, 20 godina, koji je tako brzo prošlo i tako svježe slike svih nas koji smo svjedoci tih strahota, potvrđuje da se takvo zlo ne smije zaboraviti, da se takvo zlo mora osuditi. Presuda Radovanu Karadžiću, kojim se ponovo vraća postupak za genocid koji je počinio u opštinama Ključ, Bratunac, Sanski most, Prijedor, Foča, pa da ne nabrajamo ostale koji nisu tu stavljeni, Višegrad i diljem Bosne i Hercegovine, je potpuno ispravna odluka kojim je Odžalbeno vijeće poništilo odluku pretesnog vijeća, jer se počinila greška i izostavljeni su ovi gradovi. Što to zborim? Haški sud može pogriješiti, međutim postoji pravni lijek da se takva greška ispravi. Obimnost zločina koju je počinila srpska vojska i lider Radovan Karadžić u ime Srpske republike je takav stravičan da će ostati kao jedna slika, kao jedna opomena budućim naraštajima da se takvo zlo ne smije nikad više ponoviti. Ako ništa, bar da mi, živi svjedoci svega što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, moramo stalno se boriti da se takvo zlo ne ponovi. Zločini u Srebrenici, koja je vrhunac strašnih zlodjela koji su se činili u Bosni i Hercegovini, je nešto možda što se moglo najteže desiti čovječanstvu. Evropska unija, odnosno cijela Europa, Evropska zajednica tada i cijeli svijet je znao za masakre koji su se konstantno dešavali diljem Bosne i Hercegovine. Još od samog početka 1992. Bosna i Hercegovina je bila osuđena na propast. Dakle, Srbija i Hrvatska vojske su se omarširale 1992. One su jednako cijepale u Bosnu i Hercegovinu. Zabrana naoružanja koje se učinilo bošnjačkom narodu je možda i najveća nepravda koja se desila. Goloruk narod naspram dvije podivljale politike koje su sprovodili Franjo Tuđman i Slobodan Milošević su nanijeli takvo zlo Bošnjacima koje je neprimjerno ikad na ovakvim prostorima. Da se vratimo na presude koje se dešavaju, one su bolne za one koji su pratili tu ideologiju. Međutim, ja konstantno govorim, jedan od glavnih razloga na sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini su mediji i skrivanje stvarne istine. Ako mi uspijemo razotkriti ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, mi smo tada potpomogli jednom iskrenom suživotu i jednom pomirenju i jednom garancijom da onako strašno zlo se neće ponoviti. Postoji jedna izreka: daću kušnju i najrazboritijim da se zbuni. Što ovo zborim? Vrlo teško je dokučiti istinu šta se stvarno dešavalo u Bosni i Hercegovini. I sada je informativna blokada. Da se vratimo na Srebrenicu, pa uz činjenje onih stravičnih zločina koji su se desili. Pored onog što su poubijali, posebnu težinu taj genocid ima sakrivanje tih zločina, pa su ta tijela poginulih ljudi, desetine, stotine i stotine, bagerima sa jednog mjesta na drugu noću skrivali, pa su vozili ponovo, pa onda opet ponovo otkopavali, pa ponovo vozili. Radilo se o sistematski pripremljenom činjenju zločina. A onako gnusne zločine
zločine s jednom tako teškom poukom da mogu ljudima činiti ovaj. Niti jedan čovjek normalan, niti jedan čovjek zdrav razuma, kad se prodri do njega sa istinom i dokazom u Srbiji i Hrvatskoj, neće podržati ono što je radio Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Pomirenje o kom se stalno i konstantno razgovara i pomirenje je napravljeno prestankom rata. Dayton je donio mir. Dayton je dobar. Dayton je za nas poznavaoce rata u to vrijeme bio najbolja stvar koja se mogla desiti u Bosni i Hercegovini. Pokucao jedan mir. Kad ste vi imali stravične slike zločina koji su se desili u Srebrenici, prije toga Prijedor, pa Višegrad, pa diljem Bosne i Hercegovini, što su činili zločinci ovaj. Možete zamisliti s takvom nakanom šta bi uradili ti zločinci da su ušli u Sarajevo, opkoljeno, gladno, istu, samo sa deseterostruko većim žrtvama. Zašto bi to uradili? Da armija Republike Bosne i Hercegovine nije stasala kao odbrambena snaga bošnjačkog naroda, to bi se sigurno desilo. A samim tim da su slučajno uspjeli zauzeti Sarajevo, zločinci Radovana Karadžića, sve bi se tu prikrilo. Jer pravo ulaza, pravo argumenta, pravo istražnih radnji, pravo bilo kojeg načina da je žrtva što se njoj učinilo, bilo bi eliminisano, jer ne postoji to. Zato kažem, Haag donosi jedne presude kojim se udaraju temelji Balkanu da će biti zdraviji i da će živjeti na istini. Presuda koja je donesena nedavno, Jadranko Prlić i ostali, gdje se jasno imenuje da je na čelu te zločinačke organizacije bio Franjo Tuđman, koji jeste sprovodio zločine i koji je imao udruženu skupinu i koji je bio na političkom i vojnom vrhu Hrvatske i činio strašne zločine po Bosni i Hercegovini, je potpuno ispravna. Ona nije zločin hrvatskog naroda. Ta nije zločin hrvatskog naroda. Ona je zločin Franje Tuđmana potpomognut sa nemalom skupinom, dakle i vojnom silom, političkom i medijski. A ni sad se nije rasvjetljeno ni blizu medijski šta je se radilo. Dretevi, Gabela, živi štitovi, silovanje i ostalo, sve što su činili hrvatski vojaci potpomognuti sa HVO-om i zločinačkom politikom koju je činio Franjo Tuđman. Mi smo danas svi skupa svjedoci jedne lijepe i normalne komunikacije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer sam politički ambijent je smirujući i on daje suživot kakav treba biti ovaj. A pojedini gradovi mijenjaju ulice koje je nosio zločinac Franjo Tuđman. Skidaju se, rasvjetljava se istina. Jedan Zagreb doživljava odavno, dakle u protekli možda 10 godina, suočavanje, dakle medijski svega sa onim strahotama što je uradila zločinačka politika Franje Tuđmana. Da se vratimo na presudu koja se odnosila na Antu Gotovinu i Markača, generale koji su imali legitimitet da brani Hrvatsku. Oslobađajuća presuda koju je donio Haag, a odnosi se na njih dvojicu, ona ima svoju opravdanost. Anto Gotovina i Markač i ostali generali su imali legitimitet i obavezu da brani hrvatski teritorij. Oni nisu kročili na teritoriju Bosne i Hercegovine. Oni nisu kročili na teritoriju Srbije. Oni su branili, znači branili su prostor i granice Republike Hrvatske. Zato govorim, takva presuda koja je svakako za neke bolna, za neka ispravna. Ja svoje imam mišljenje da je ona utemeljena na osnovu dokaza koji su imali u sudu i ni sa jednim dijelom ne podržavam one zločine koji su počinjeni nad civilima u gore Kninu i oko Knina. Dakle, i ti zločinci koji su tu radili imaju svoje ime i prezime sa odgovornostu koja ne zahvata ova dva generala.
Zato kažem, presude kad se stavlja hrvatski narod treba da razgraniči presudu Frani Tuđmanu i znači osuđujuću presudu što ima i oslobađajuću. Evropska unija i Haag i kompletna međunarodna zajednica normalno uz posjedovanje Amerike i svega dalje temelje da se cjelovitost jedne države mora ostaviti na miješanje unutar u drugu državu sa onakim idejama se neće tolerisati. Zašto govorim ta presuda kojom se donesene zločinci Franjo Tuđman, Jadranko Prlić i ostali, ona ima jednu temeljnu snagu za suživot i temeljnu snagu za kontinuitet Bosne i Hercegovine, normalno Hrvatske i Srbije, zasnovan na dobrosusjedskim odnosima. Presuda je jasna. Učešće Hrvatske vojske na teritoriji Bosne i Hercegovine, dakle od 15. januara 1993. se osuđuje Franjo Tuđman i ostali Jadranko Prlić, a učešće je bilo u kontinuitetu od 1992. No da se vratimo sada na presudu još jednu koja će uskoro doći Radovanu Karadžiću. Dakle, poslije Daytona najvažnija stvar koja se desila za Bosnu i Hercegovinu je presuda zločincu Frani Tuđmanu gdje je izvršio agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To je najvažnija stvar za Bosnu i Hercegovinu. Poslije toga se dešava, u narednom periodu će se sigurno desiti presuda, jer su već donesene presude za genocid Tolimiru i ostalim oficirima iz Republike Srpske koji su činili zločine po Srebrenici, po Višegradu, po Prijedoru. Ta presuda koja će biti ubrzo donesena, znači bez ikakve dvojbe, i ole upućeniji ljudi znaju da će se Radovan Karadžić biti osuđen za genocid i činjenje genocida, dovodi Srpsku republiku u jedno stanje gdje pravnici i ostale pravne službe imaju zakonsku obavezu da moraju ugasiti Srpsku republiku. Dakle, ono što je proisteklo iz genocida i ono što je nastalo na genocidu, a nikad nije postojalo i nikad nije bilo na ovom teritoriju, mora biti kažnjeno i mora biti ugašeno. A sam sigurnosni ambijent sada kakav je trenutno na prostoru ovog dijela Balkana, on daje potporu ovoj analizi. Sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić je puno korisniji i puno bolji za Bosnu i Hercegovinu nego prijašnji predsjednici. Zašto ovo govorimo? Mi znamo iz koje je on stranki proistekao, znamo njegovu prošlost, a ne znamo budućnost kakvu je. A on jasno definiše odnos sa Dodikom. Oni nisu prijatelji kao što je Tadić. On ne podržava Dodika za ono što je činio, ne podržava ga ni sada. Zašto ne podržava? Pa ovdje predsjednik Nikolić igra mudru lidersku politiku. Ako pomogne Bosni i Hercegovini i prizna genocid, kao što ga je priznao, pomoće srpskom narodu, dakle, za nastavak suživota sa istinom. A samim tim će sebe učvrstiti i kao lidera i kao čovjeka. Oslobodit će se jednog Milorada Dodika koji njemu konstantno radi o glavi zajedno sa Tadićem, koja je njemu zapravo jedina demokratska prepreka koja ga mogu u eventualnim izborima rušiti. Treća stvar, on se s tim oslobađa i politike Šešelja i ostalih zločinaca koji su svojim činjenjem počinili da se stvori ta Srpska genocidna republika i sve. Dobiva pomoć od Evropske unije, dobiva pomoć od ekonomski, trenutno možda među najjačim silama svijeta, Turske, dobiva prosperitet za srpski, bosanski i hrvatski narod, a zapravo prije svega dobiva se polako prostor za spoznaju onoga što se desilo u Bosni i Hercegovini. Ako se uspije proturiti ispravna informacija za stravične zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, doće do jednog velikog bunta i krika kod naroda u Srbiji.
Vi ste svjedoci samo malo jedne informacije, svi proboja putem drugih medija na jedan način film Angelini Jolie, gdje ona prikaziva rat u Bosni i Hercegovini. Kako je on tako vješto stopiran u Srbiji i Srpskoj Republici. Takve su gadosti o tome ispričana. Zapravo, tematika tog filma je samo jedan mali djelić šta se stvarno zbivalo u Bosni i Hercegovini. Hoću reći sljedeći, niti jedan normalan čovjek, niti jedan razuman čovjek ne može pomisliti, a kamo učiniti ono što su činili po Bosni i Hercegovini u ime velikih država, u ime velikih vojski, u ime velike istorije, sve vojske, sve je prolazno, samo ostaje čovjek. Kuca se ponovo na vrata komšija komšiji, ponovo smo vidjeli hrabre žene u Srebrenicu dolazi žene u crnom dolazi, ostali polako biciklisti dolazi će ta Srebrenica, ta bol bosanska, ona će polako prerast u kajanje svih nas koji smo tada bili živi i koji smo znali da se to dešava, a nismo, iako smo bili tu, bar još nešto više pokušali da se zaustavi. Ta Srebrenica će biti kušnja nama, svima, na oprost i dogovor i na jedan novi suživot. Ona će uvijek biti, onda kažem gdje ste, odakle mi smo, odakle su naši mezari. I Srebrenica, i Bratunac, i Višegrad, i Prijedor, i Ključ, i Sanski most, i Trebinje, nikad neće otići nigdje iz Bosne. Stoga ove presude koje se dešavaju u Hagu, one djeluju afirmativno, one djeluju da daju upute ovome prostoru da se onakvo zlo ne smije nikad desiti. Još ću se samo osvrnuti na Milorada Dodika, koji politički njegovu nezrelost, koji svjedoči u korist Karadžića. Mislim da se radi o jednoj vrlo neukoj političkoj osobi koja takvu glupost može učiniti. Njegovi najbliži saradnici od Radovana Karadžića se ugrađuju od njega. Onakav zločin činiti. Onako zlo koje nikad nije upamćeno i da se njemu u korist svjedoči je zasiguran garant da će ta Srpska s takvim ljudima koji ga podržavaju biti ugašeni. Zašto govorim? Milorad Dodik, činjenje zločina je strašno zlodjelo, a skrivanje i podržavanje ono posebno snosi odgovornost. Zato ovakva Srpska republika sa ovakvim temeljima, ona će sigurno nestati. I očekuje se brzo presuda, koliko je brzo, da li godina, dvije, s obzirom koliko je se čekalo da se ulovi Mladić i Karadžić, to će vrijeme brzo proći. Sve bosanski umne snage, oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, sve umne snage koje su dobronamjerne u Srbiji i Hrvatskoj da pomognu Bosni i Hercegovini da izađe iz ovoga meteža, su obavezne da pravno pomognu da se ta Srpska genocidna republika ugasi. Hvala.